Yashgot un tiempo taban de kushlejaltik, te yabil te yashtal te tulan jaal, yash ikubtel te inale, te tokaletik yash ikub talek te bayal te ik te chabuk. Parece que yash lajotik gilel, te tutmutetik yash batik ta anel taban disnaik. Y yashtal te tulan jaale. Pero las inchan bajel ya me chican atalel te shohop te arco iris. Y jaya ya bodignatik te kahualtik te las paz acuerdo. Sok te answinik ta yorail te Noé. Te Mike bin orayas lajin shan te balumiral tas cuenta jaal. Jun promesa yun te diose. Hayayal masha me la bota nik naik meteme hay un promesa chapalkun sok te answiniketike. Siempre taskush lejaltik, hermanos y amigos. Y hasta yorail taskush lejaltik tan siquiera jun vuelta te mero yahtajbo koltik te parece que es la jotik yayel. Entonces te answinike yash ok yasmeliotan. Meros tukel yayisba. Pero jame yora ira te yamesna te hay un promesa yun te kahualtike. Tamante Éxodo 14:14 yal mame shamela wotanik. Te melotane ha señail. Te mayuk smukul kodantik. Kalal te ans te winitek ashel maik smukoyotan. Entonces yasmel yotan. Yan te me ayip te yotane. Entonces maba yasmel yotan. Hayun layal te kahualtike mame shamel la wotanik. Jame yaspas guerra ta venta ixtukel te kahualtike. Chite. Jalbote yalbete Moisés de pueblo. Jalbe ya de pueblo cunete mames meliotanik. Hon me ya conta guerra tas cuenta ik chite kahualtike. Aunque bayel kawai te chamele baye bindacuelta pasel baye shiwel, pero mame shamela botan. Te kahualtike yakta atel stukel y yasna te viñaxpasvel te kahualtike. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilo me escuchinesh tavanti ayesh, hunuk me awotanik. Naik me te kahualtik ta atel tas tohol te answiniketik tavanti spamal bahlumilal. Hanish kahualtik yak me permiso te bien da cuelta pasele. Te kahualtik ay das kaus pisil biñas kota pasel. Ay das kahualtik te bin yak da cuelta pasel ta kuslejal. Hasta te la guay hay mensaje ini. Hanish Dios la yabat permiso te kawaii hay mensaje ini. Yun ya estás mukulawotan. Yanto vuelta.